Maro le a ho iki mo e tonga ko tape ko lava ke mo me mai I he ope I he Facebook ka ki he mau pe nolo whakawike pa ku mau taitale rea I pe hene ai mau whawhalangang he poni ko I kandari ai ato ai pe ha whatapu hen ki hene a fio ta matu I tu po ono ta hene kuini na nasi pa utu ko aho mo I whare aloka ma a e tutulu mafua whatapu atu ki a ho eiki mo I nau whanau hamara pure pe ke kau taki lotu ko toa pe I tonga mo I tonga ko toa pe o ku lawa ke mo mea mahe via fin o ku mau fifi ke tai le reki motor ke mau programa makehe koni pea mo I kantari ai. Ko ia he whangamari ko niko u whakawhi mo a Sione Tūlua. Taha ene ka wako tutuku a pia ko korisko tupou. Ke ne whai mo a hatau ki lotu. Ke ui mai ake lau mari e ke tau programa. Pea hiri ka tau toki hoko atu. E ko oni au e? Ia Sione. Tai ke whātau lotu. E I ko koe ko homau tupu anga. E tō tangata mo e tō tangata. Te ki whatupu mamani mo e whonua. Tālu mei mua o lau I kōnga. Koe o tua ape koe ai a Fiona. Ma ununu mai he pō koe ni koe Paul Kalama. Ai kulupu koe ni koe kulupu whakaamu ke whakamama. E lawea I ai pureanga mau ofa ki ai ko tau whonua ko tonga. Io, o mau mo vete he funga e whonua. Ka ko mau ke tui pek he otua. Ke otua koe nane hanga o ngahi ki mau tolu. Mea ko tau pi mama. O tuku e mau whalala I te koe. Mau lotua he pōni. Kau mai mua he kau whiwhine ma kau tangata o mau whataha mai he pōni. Ke mau tala noa. Ha mea he ilo e langa kei. Ai whonua ko mau ofai ko tonga. Eki more ka bau ia ma ulunganga o ta fiunga mo ta tau ki a Fiona. Ka hanga ta tau ki mau tolu. E nofo merino. O nofo fefo whanu. E ke mau ilo e mea ko tau pe mau mau koe huufa taha me a Fiona. Pai mai e kano tāpu kina. Ai tangata ko mau whakawhea ke hawhi mahi pōni I kani. E whoki ke whamiri. Ka maa whoki ai toenga kulupu koini. Ai tāpu kina kātoa ki nau tolu he pōni. Ai hāpeha mea I mau tala noa ki ai. Kore ke kaumai lau maria maa nonu. E ngai mea ko mau tala noa ki ai pōni. Kore katoa ngai mea ne hoa whalo o Sisu Kraisi ko mau whamoi. Amen. E meni ko ato e whamalo lahi a pita ka Sione Tūlua. I he ngahi lotu whafofa ku ne ui mai ake ai lau maria ke ti mau tolu. Pea mau hange ko e lau ko mau whakawhalang he pōni ko I kani tari ai. O ku mau o mai ke mau whakawhehu ia he pōni whika aku mo ne hu mai ke campaign me tonga tapu urua ki. Tai tari whia I pe whoki hen mo malama, ka maa inoke maasima, I hen mo Fort Noah, mahalo me iai peha ni me a seria mo Nusila te nau toki huto o mui mai, ka ku tau kamata ko hiko e taimi ko e toko taha ko ni tau whakawhi mai. Pea I whaingamari ko ni te ataha ki pui tua, o I kandari ai, hiri pe ko ia, te tukuange loa ki whaingamari ka Sione, kene ka Sione Tūlua, kene wha ki rea tai tari pe o I kan, hiri ko ia te mau hokat lewa mau polokalama mau tolo. Ko e ki pui tua ka I kan ni tari ai, ko tō taha ko nina e whaere ia I he aho taha ua September, tahi wa no fitu ko I kani lonely tari ai. Mahape tōk whatonton mai I kani e hingoa ko ni ka mui, ko e ngomatu a ko whaiwhekau si pe tari ai, mo he reni tari ai, ana ko e ofifine no Presidenti Utkeiti. Pea o ako na ako ai e tokotaha ko ni korisko tupou pea I tonga a toloa korisi Wesley ki Melbourne Australia pea hu me ai ke Monash University ko o mawai hono Bachelor of Art he politiki mo historia pea hoko atu ki he Swinburne University o ako ai ki he Master
i he hange kau koe business, koe Master of Entrepreneurship and Innovation, ai koe pe koe Social Entrepreneurship. Pe ai koe tōraha koe niu ne ma e Bachelor of Arts, i he politiki mo historia, pe te ma hono Master i he businessi. Ni maki ai koe tōraha koe niu ne ngahi lava mea he sipoti, na ne whakafonga i a tonga he mini keimi, aina e mahar ko ia na fai mai ki tonga ni pe te whakafonga a tonga ki he South Pacific Game pe he ki he Commonwealth Games pe koe ngahi ngau e tō raha koe ni na hoko ia koe chairman o e Tonga Sports Council pe koe sea ia o e council o lahi koe a tonga he sipoti pe koe pule anga tonga pe hoko ia koe tō raha na ne co-founder pe ne toi purei ki kautaha ko tare kita he vanilla mo spices i he Pasifiki. Pe toi hoko ko tōraha na ne founding director of Ovava Limited. Pe toi hoko foko tōraha ko ni na ngā ue ko place manager city of Boroondara ai i Australia ia. Pe toi hoko ko project ko ordinator i he apiako koe na e ako ai koe ki hono master ko Swinburne University. Pia toi hoko foki koe tō taha koe ni koe Myriad Consultancy, Lokolo State, mo e Federal Company. Ko ku ilo le regi tō taha koe ni na e fu tokoni lahi au pito, ke ngahi mea koe ni he riki, whiko aku mo ngai hopo he riki, ka ko tui te moutok whehu i kia anai ke ne whakaikiki mai. Pia i he ki whainga maria koe ni ko tuanga sione, ka son tulua ke fai mai peha ne ki rea taitare o ikan mo ne ki whamalo ka ikan patato ki hoko tauto. Malo apito ni. Ege fai ku ki rea ku whawhitai pe ke e ki he mau taimi ke te toi whi iloa ke mo e ngatako. Mahalo pe ke ono mo furutupu, po ke whitu mo furutupu na mau whi iloa ki ai e nā o mai ki Amerikani ka fu. U mawhana apita he tala mai o ku lava mai i kani ke tau polokalama. I kani, o whāta apita ka te koe. Wa malo atu he loto lahi ku ke whai. Au whiunga pia mo koe. Mena e tau, a koe ia ki tau tolu, kolo api a ko, ke whaiang e tau whinga pe tau aonga. E tau whai totonu. E tau mate a ki i ai mea ku mooni. Kani ko fia au pito au he. Poni, neonga pio koe ke whakau mai he po kalamaka ko pou au pito. Ke foi ngā ue kona ko ke whai. Koe i kani, ko hopa peke tāpu kina koe e ki. Tāpu kina he ngā ue ok whai. Pehe foki ke toi ngā ho mau kau ngā ue whakataha me tonga. Io, o ko fu pou au pito ko hi ko whahinga mo ui ko nofai he whonuani ai whakatemo kala tipa ko lau kaua. Ko whakaamu ia i aha taimi ko temo kala ti katu tau whanua. He ilo na hoko mai he taimi tau ke iai ka mo ka mata mai i kani. O iai e kuki i pou at peke te koe mo pou aki o whatu. Pou. Ngā ue ma mafa mo whai mei tonga. Kai ke ai mato e mea ia te u toi lawe au kia i uhi he kuei ngai te hui e kau me mi pā. Kau whiwhine, kau maa whoke ko sohifika inoke maasima, ko whamalo au pito. Kau tangata koe ni ko mo tuku, mo taimi, ka mo o mai o whai e pou, ngahi langa koe ni o ku tau whai ki o tau whonua. Ko ia ka pau iaha aha te tau toi whi iloa kei. Whakampe ke wate he taimi ko awai. A whonua, mau hoki atu ki tonga, e tau whi iloa ki. Ka mea pia ku mahu inga. Ka paurewa ia hau taimi ke tānoa toi ki hengo mātua, tala atu hama ofa. Kai ke ngalo, tangata ko ia na hanga ko ia o he mea lai. Me he spoti o au ke ulunganga, ne kei ke toi afe a rea ko. Au pepe e ku pou, me ku tala monu atu ki a te koe ngā ku ke whai. O whātu ke kau penolo, le whoke tahine mei fisi, e ke ko sefuka sinai,
e ka ko Australia malo mo skeritari e fai ngā we ya ko ofat au pita ka te ko tau pe ia mo koe ko mena ke tupa ko sio heanga whakalere whonua o ke alhake peo whai mea ko ia. Ko ia o ko popo atu ni malo e tari ngai puia kau whiwhine u whai tika koe. Ko ia pea ki popo tua o what. Malo pito e sione ki lea whawhiloa ke tai tari i kai a tari ai tō taha henu tau fia au pito hene lava mahe pōni. Te utukuanga ki whai maria ka ikani ke ki i lea mai pe ko haha ko haha mea ku tokangi ai pe ko haha ki mea ku. Kone hiri pe ko ia ka mata rewa e tau whakawhihui. Tau he ku sai pe kone os mau pe tau kau tamahen ikani. Malo sione. Malo au pito Sydney, pia malo au pito sione ai whakawhi mai. Pia kou kore pe ke u whanga i ngai whakatapu. O ku whakawhiwhia au pito ke mao whainga maari e ke tau pōtara noa. O mahino pe whoki koe lahe tanga mai ke te au ki motuani e osi e ku. Whakaha e ku pōre e whatongia koe o hawhawhawhonga. Pea halo koe whi whainga maari eni ke whai hatala noa whikawaki mo ngahi uhinga ko ia. Pea koutui pe e lahi pe a ngahi whehui. O mo fie eke mai, pea kou talirei pe ha whehui. Ko ia koe whamalo atu pe ai o mai e whainga maari e ke whai tautala noa. Ia pe Disney malo. Malo au pito i kani o talirei e mau whawhe. Aku mau ilo pe ko tangata mo ua koe. I he viafiko toa pe ko campaigni mo ngā ua ko whai. Ka te tukuange whainga maari ko ni ka malama. Kene ka mata ia e tau whehui. Pani whakahoko mai e pe kau whehui. E malama. Ka pau ko tainimiti ke whainga maari ke whehui ka ikan. Hiri pe ko ia pa ke hanga whakahoko mai e pe tau kau whewhine ai ke mo hoko mai ai. Malo. Unmute toi. Iyo. Ikani malo lele pe malo lava mai malo ati ki Disney pe mo skate limo ilaise e fai tampo kalama pe ko ate whakapapa ki he whakatap ko te pe ko fai me hena kai talanga te teo kai fai ata ki whehoi. Na kai yo amanaki te waki whehoi nei pehe koe kau tangata te mau kamata mai koe whehoi ke uhi ka mautoki paupi ke mau alu ki mui e whine mātu a. Kai kehe ka ko mahalo lahe e tō mui mai ko hui ko wike eni ka ko saelewa kau whehoi atu peau kia i kani. Henai kai ke ha amanaki e lele a i kani ke kantiteiti me wahenga tonga tapo. Ko i kani foki o ku lahi ngai whitui o ton ke campaign me ai ka pau na palani ke campaign e lawaya campaign me vavao e me hakeo pe ko mataika e aluia no fukia mai na ono pe ka pau na e whakaukau ke campaign e aluia ki utulao e ko no api utai. Na kai ke whakaukau pe he ka whakahovale pe ko sio atu pe he tau hanga tu koe ke whakataha koe nai whai koe i kolomotu a i longo mahalo ko whawhawhape ko tuha ke pe i ka nia lea ia o wale pe ko pole ia e lele ia. Pe tau ilo pe nai ko ne hoko koe a mea koe ia na kai ki tau te whehu ia ka na tau fia he kono uhinga na tau loto mamahi e siausi. Kai kehe ikani ke whakamatawa mai ange pe ko na yanga ho foi whakatō pakepe ho foi mahiki pe ki o lunga lea pe au vale pe ko ke pole le va koe ke lele me kolomotua. Kono hinga he kula he tala fili ai kakai me tonga pe he pe manga he fonua muli. Kau hangange ka te au o ku pese te ni manoa ai fia mo loto mo hiki tue mo mavava i ho tu ko pole pe i he foi
a konga koe taha o nau kei teke pe ke whafofonga ko rotanga whafonga. Ka ke lave mai pe mua i he ku whihu i koia hape ha mea te ke lave mai ai malo. Malo malama. Pea koe whihu i maha koe whihu i whaingofua ke utari ka o mahino bega te au o ku lahi ai tae whia maari i he ku tutuuni whakafoi tui pe ia aku. I he uhinga na e taimi loa a e ku whakakaukau ki he ngahi mo'oni i mea ku hoko i tongani. Talu mei he kamata ngā aue ai kau tangata mo e whiwhine ki mua. He ono mo fulu tupu, whitu mo fulu tupu. Hau ki he walu mo fulu o au mai ki ahoni. Koe mala e befoki na uako ai koe political science. Pea koe mea ia na umanako ai. Pea koe temo kalati ia te au koe uoslahi pe ahono talanoa. Ka koe temo kalati koe whaunga whakapolitikare ofi taha ia kua taumau i maamani. O kune malawa o puke ofi taha ki hono malu i koe ai tatau i ngei ai tangata. Aia o koe ki te lava o whakamawahe ai tui kuia mi he te tui whakakaristiane. He koe lahi taha pefoki ai u whonua koe o ku maalohi ai pia tūloa ai te mokalati koe. Koe ngahi whonua na e makatuunga i he ui whakakaristiane. Koe uhinga e ku whamatala koe ni ki hono tari ho whi ui malama. Ne uongoi koe whaime e taha koe ki taulava pure i koe taimi o kuofi mai ai whiri i Novema. Pena uongoi o ku te eki ke oangi ha whainga maarie le rei peko ha option le rei ki he kakaio e wahenga tonga tapu kua ki. Ke nau wakai mo siwi ki hataha kehe o ku oange ha hui whakakaukau kehe ke whaiaha nau whiri ki wharearea. Ko e whakafofonga lolotonga kus mahino pe a ene tuku whakaholo pea mone ngā au e o whai. Pea i he temo kalati wae o mo whairea o ngāwe aki i he temo kalati i he taimilahi o whepaki ia mo e natula mo e whounga koe a nofo ai tonga. Aia koe o mo whairea taro ni whenga ki kumi ha hono liriu whakatonga i whairea koe dissent. Koe o mo whairea koe dissent, koe dissenting pea mo e competing. Koe o mo whairea u whangawe aki i he demokalati. Koe dissent o mai he demokalati ai to tonu o hataha kene whakawhehu ia ha mea pe. Peko hataki, peko ha whakakaukau, peko ha palani ngā aue, o te wheauhi, o te compete aki ngahi whakakaukau ko ia, o ange ia ki he kakai, ke nau siwi mai, peko e hā a ngahi whakakaukau koe, o nau tui ki ai, pea whiri ki ai. Na uongoi, kuo he ai he mei he taumua koe na kamata aki ai a ngā aue koe a movement ki demokalati. He kai te ulawa o whakamawahe ai kupore koe ni mo i tala noa ki he mea koe patoa. O kou whakapapalahi ki he whakafofonga lolotonga. Pea mo i kau whakafofonga koe o ku ngihi malu o e patoa. Ka ne wongoi
ku more ai whainga magu, alpe taimi mo more ai whainga maari ki tala noa ai ngahi te fito I mea koe o whie mau ai ki whaikia e tokanga e whonua. Koe tala noa ki he liri whakapolitikare, hangi ko glawe kia nenai, ka matapai o nungu futupu, whitu mo futupu, parongo futupu, o whaimai he taimini. Oku ikai ke whaikia ai hatokanga I he taimini. He koe ongo mea ke hekehe o whie mau I hanga koe e kusio. Mea ko whie mau koe I tongani he taimini, I he malae o politikare. Koe ki tala noa nia, a aku ki he lotu, pe koe nofo whakasosiare ai whonua mo te culture. Koe tala noa pene aku ki he malae koe o politikare. Tongani oku te eki ke demokalaki. O te iai ke oange ha whainga maarie ke whau hapureanga mei ha political structure whakademokalati. Na e whai mai foki ai ngā aue ai tokolahi lau I tau. Koe whainga ke oange ki he kakai a e nau totonu whakanatula pe koe totonu whakaotua pe koe haha whaunga woki te whie whakamatala aki. A e nau totonu ke nau ngawe aki ai tatau e nau ngeia. O hangeko klawia ne nai o tiki ai pe ke o mai ki he kakai tonga ai whai totonu ko ia. O go ngoi o ku he me iai ai ni ihi. Peo koe ke uhinga uia o ku ne whai ai he o ia me ha whakakaukau ki ha me akehe pe ko e ka o ku upehe o ku ngalo ai te fito I mea koe o whima koe ke whai ki ai e tokanga. Aia koe o mai ki he kakai e whonua a e nau totonu whakai natula, pe koe totonu whakai atua, ke nau whakalere, a e nau ngahi tala noa whakapolitikare mo e nau governance. O ku ua whoki ai mea o whima ki hoko I tongani. Koe liriu whakapolitikare, ke whakademokalati, pe mohono whiri mai hakau whakapofonga, ke whauai hapureanga, ke nau whakalere ai whonua, a ia koe governing ia. I he ngahi whonua koe o ku matuotua pe a kakate demokalati, o ki kai ke toi whai hatokanga ia ki he reform pe kohono whakakakato koe a demokalati, he osi hoko ia. Koe mea beku nau tokanga ki ai koe governing, pe koe taimi kou whai e whiri, te nau whe au auhi, I he ngahi policy, pe koe ngahi palani ngā aue, o tuku atue ki kakai, ke nau sivi, o nau whiri, ke kau whakafofonga koe, o nau tui tatau. Ko tongani, o whai whi fusi aki I he mea e ua koe ia. Pe tuku ki ta wha aki ia I hanga I wongo I. Ai whie mau ke reform a e tau whaonga whakapolitikare. Koe mawahe koe ai whakafofonga lolotonga, ko totonu pe ia a ana whakapolitikare. I he ne ngahi uhinga pe ne osi whakamatala e ia e ne ngahi uhinga. I he anga koe e kusio atu ki ai, na I kai ke wongoi, na e tonu ai uhinga koe, na e whai ai mawahe. Koe taimini ia, o whai e whifusiaki ia, pe ko hai e taki. Koe whifusiaki e nia I he mawhai. O ku whai ki ai toka ngā ia kai tuku ai ngā au e mahu inga taha a ia ke whakakakato demokalati. Te kono nou rewa malama koe uhinga koe na upore ai. Hena ikai ke whakakaukau ke uwhiri, na uwhiri tokoni ki hono liliu, whakakakato liliu whakapolitikare I tongani. Nei os kamata pe whoki I kupolo kalama a kui here ti o heni tongani. Nei os kamata ia ki hua. Koe whenga ia ke tokoni
ki he whakafoki mai ai tokanga I kakai, mo ka uma whai, ki he ngahi isu koe o mahu inga taha. Pea nau amanaki, nau whakaamu, koe o koe ko sia ausi pe. Nau whakaamu, koe katoa e kau whakafofonga, e whakamamawhai mai ai liu whakapolitikare. O ko ngoi, o kui kai ke whai, o koe ke hoko e mea koe ia. Pea, I he mahino koe ke a te au, I kai pe ke whai ki ai tokanga, whai tokanga ia ki he whekumi piko hai tene mau e mawhai. Na upehe rewa, he osia. He osia tainu lahi whakakau mo kumwhare me ni ihi o kou whalala ki ai. Pe e aonga nai ha akupore, pe e te uesia ai teke koi ki hono kakato ai te mokalaki tongani. I anga, neongo o mahino ke te au o mamahi toko lahi. O kou tuita e veiua, ko I kupore e tokoni ki hono afe I mai ai tokanga ke wheinga ke whakakakato ai te mokalati I tongani. O whape malama nei lava o tari o whihui. O blahi whoki ngahi mea ia o whimau ki whai ke tala noa. Ka koe nou taha ia ko lava o tari atu whihui malo. Malo apito ikani mahino ia pe ko mahino ameno lele apito ke teu malo mahino pe ke toenga koe ne kau penolo mo kau mamata koe na koe I he media ku mahino lele leva a o tokanga ke tau mu a koe a tau tol ka to ai o ke kai koe mawhai ka koe tau mua ke whakatemu kalati ka kato ani atonga I he kahau lolo tanga mo kahau malo apito ikani. Marama whakahoko hoko mai piha mu kau whihui. Hu mai noa. Ia ko noa en ke hoko mai. Malo apito, ikani malo mo e tau lawa ki he whawhin. Pea, koe mea whawhiwhie ku wakai te koe ke hange koe. Ka tau ke koe ku o mai. Na e, te eki hai pe ke asi mai te ke kantiteiti. Kana e lawa pe ke whanga pea o tala. I he ngahi, whakatahaanga hange koe taim koe e tau I he akapulu. Pa moe, Heka tonga mo ui kou ke iai, he ngai polkalama ko tope na ke iai. Uni o slawa peo tala mai ata mahino o ku iai pa me tunga whalaanga o kei a whituna. Ko mea peo o ku hinki ai, o ku mahino ka te hau, ai loto o kakai ni I, ko te whakako na o ki mawahe ko o popo ko ki whawafonga ua ki, I ene whirita o taina ko ki mawahe pa ne pehe, ko ne alu ana ki kakai, he ko hik tau sat whaku tuka ki mai, ko komiti ko no kulotonga iai a se misisika, o nau pehe, ma wahe au pito nau tolu. Pea mi he tau mua pa politikale. Ai tau sati tuka ki kou whai mai. Ka kou tui pe I kani, ka whai mō tonu mo nā ke whai e koe. Nengo e tau whaka am ki hei kūnā mo e tau matai whakaha kou hinga mau ilo. Na e te eke ake ke whakakau ki whapofonga I tonga tapu uruaki. Ka na e makatuunga I he tatali whola e kakai. He ngā unu koe na whai siausi. Pea ku hange koe te holo whakau koe kakai. Ha pa mo ngai feedback ma te nau tō futu wai au pito ki whai mo kuma kandite. Ka ko hiko ko mea ko sokai ki ho loto to ko ki ke pole ke ko hoko ko whabo fong. Pefe ki ha taime tu ko ni anga whakau. Pefe ki ha taime ko ni anga o ngā aue mo sio ki ho wahenga. Mai ni fong te ke whoke wahenga ke mo ngā aue whakata. Ko os mai no fefe anga ho ki ongo e te taime ni ku tau ilo pe ku wawe taime. O ku ke ongo I o ku wahani I o kuna ufie mali ke fili ku ke fai pe ku ke ongo ke tu e noa I pe ko kakai pia ko no whakahanga mai ko ni pia koe o ku ka ko uhinga ke o mai ange ko ha o ong pia koe I me ko ke fianga e mai no ke fianga ngai me finga tanga e ko no ke pe mai kamata tolo mai pe fe o ngo I kakai ko ku ke alot ko mo kamata ngau fata o ku lele ki a koe ke pa ko ha manak lele ya koe hi hoka koe ne te ke tau whiri o ki whea ui pia ikan.
Malo noa o mahino pe o ni ihio mama. O ni ihio na na o vale. Pe o ni ihia o na lau mai mahino pe. Ko a uia o kai ki o mo ia uia o wesia I hamea. Ko uhi o ku peseti e te au e ku tui a aku. Ko e ku pore he na u whakaamu. Pe ko tui ko e whakaamu ia ai toko lahi. O koe wāhenga pe o tonga tapu kua ki ka koe whonua wharukufua. E whakaamu ai toko lahi ke o mai he kau whakafonga pe ko hani ihi o fie pore fo o. Koe whakaamu ke nau o mai ai ngahi whakatūtuu mo ngahi whakakaukau ke nau ave ai reo e kakai koe fie mau ke whakakakato ai ngā aue nei lawi tau hono mamahi e toko lahi lawi tau. Ki au ku osifai ai whakamāma ia. Ta one tongo fulu whango fulu a hono whakamāma I kakai. Ko māma I kakai. Koe toi pe nia ke oange maai kakai hanau option ke whakahoko a e nau reo ki he mea koe ku na os māma ki ai. Pe wikai ke u tokanga uia ki he lau pe ko ha itahani ihi. He paupei ke hoko. Koe taha ngahi paloporema ko u hoko I tongani. O ko hoko pea I muri mo ngahi whanua koe o biai a demokalati. Aia, o uia koe identity politics. Koe identity politics, koe whaunga a hono hawhei e tokana I kakai ki hawhoi issue e taha o ku malawa ai ke puke haki I kulupu. O whauai e whoi identity anau tolo. O ku hoko ia I tongani. O ku ngoi, o ku wafe ai sino koe patoa, mo family ko ia. O kamata, I whoi time si I pehe, osi koe ai malolo, pegi e tangataiki paremia malolo a kiris. O kamata ai tāpalasi, me taulau, lahi tahe I he mea whakasosiare, media whakasosiare. O ne hanga ia o whau, ai mea koe identity politics, ai ko hoko I Amerika, o hoko I Britania, o hoko I France, ngai whanua keke, identity politics. Koe taha ngahi uhinga na u pore ai, ko e ku tae fie maarie, a aku whakafoi tui, pea na utui, na whakakaukau, o whakakaukau pehe ai tuko lahi. Ai kakai na oange ki ai mawhai, ai nau whala, ko nau tolu pe, o ku nau whakaibia ai identity politics. Koe wāhenga ia tonga tapu uaki kia te au, o nau os maama pe nau tolu. Ko lahi hono tala no e politiki, ko whaingofua e whitungaki ki muri, ko whaingofua hono mau e ngahi information, pe wako e kakai. Koe mo oni koe ai demokalati, mo I mea koe o me o mai ki hawhanua, o ko utui, koe toko lahi, o nau mahino. Koe toe pe nia ke oange ha option ki he kakai, ke nau whiri ki hataha o ne whakamahinoi, koe mea e o ne fie ave ki he whare, ke whenga I ke liriu. Koe identity politics ai patoa, e me kou hoko he taimini.
it has become the politics of innuendo, of rumor, of damaging people's reputation. Kia te au, ko ne hanga o mau, ai fu ngā welahi ai kakai, na kamata mai ai, o mo ui hake ai mea koe patoa. There's a lot of hijacking, o ko lahi hono whaao, e ni ihi kehe, i he nau si o kita, ai sino koe patoa, pea ni wongoi, ko hono whakaivia, ai whaahinga natula ko ia, o wesi ai ni ihi, kau whakafofonga lolotonga. Pea, koe taha e ngahi mea nei whaingata ki a te au. He koe mea koe tau hiwa, o tau mo ui aki foki. Ka koe taimi koe o whepaki ai e tau hiwa mo e te tui o te si o tonu ki mea o tonu ki te rea ki ai. O koe koe mea whaingofua. Pea, koe kusio koe ki he whahenga, e hoko atu pe e ku ngahi polokalama, o mahino au pitu ia o pau ke toi whinga ke wofianga ki anau tō ke mau tala noa he wape taimi. Mahino pe ki a te au o ku ngari tō mui. I hanga si o e toko lahe. Ka kua nge ko tala noa nenai. Koe fo i ngā ua koe ke whakamāma e kakai. Ko os whakahoko ia. Ko os whakahoko ia a ki risi. Mai kau tangata ki mua. Koe toi pe ni ke whakafoki mai toka ngā o oange ai option ko ia ke kakai. Ke nau toki whakai nau tōru pe koe me au nau kei whi mau pe i kai. Ko ia pe noa. Malo a pito e tari e tari koe ke hanga o mai. O toku mamangi ai pe mo mau ata mai. Koe nga o hange ko o lau. Na ke me whae mea koe tauhi wā. Koe mea maho i ngā o pito. Ka pau e toki aha mau ki miro to ua mai, e toki o ate vai e ki popo ak tala monua pe ki ate koe. Te maha te ki alai ke tau punake, e ngai whaupimi koe nā mori tōni. He lalaka whataha pa koe mea o ke tukai. Malo api tori i kaino lo to toa. Ke pole taimi to tonu pa ko iloi, koe taimi o toa, taimi mea ko toa pe. O whalahi atu i kani malo api. Alo. Ako mai ai pe lia ko hina ui ho ngā we. Malo apito malam. Malo e taulava ikani ka ku fiefia he. Te taulak mo koe. Ko wau fok mo ikani ko maha umi he maka ko pauline mi kungano he hea. Ta ka pau na pehe ikani ke alua fili mai mi he mau wahenga ta hawa e kei popoi le rei pe ia. E taha tolu. Pa ko ata tala monu ka te ko ikani i he pole ko na ku ke whai ko e pole whaka opo opa. O ku tau ataina pe taha kotoa ia ke whai ene fili ke hoko ko quantity fili. O kui kai koe whapoponga ia ko mea tu whakahoro, ko mea whakawhamili, ko mea tau ataina e tangata ke ni hoko. E ka pau nau i hapai nau tonga nau ko te alao fili mei poa. Ka ku tango ko te si lockdown i heni. Tuku at peki toko taha kona wia tai nini. Kana ku whakakau pe he pe te ke lava. I ke alo fili mai mo tau kolo. Wapoponga e mai ngano e hea. Kai ke? I kai ke utala no au pe te weke o kau ki ho pole kona pai. Ke se te teo ho pole au. Ho poa tau ki ai. Ko mea ko pehu ia tau i ape kau aki. Mo e akapulu. Pea mo e sipoti. Ki lawe mai mua o wamatala ki he whaunga koe ni o kuia e sipoti he taimini. Pea mo e anga o ne... Mea kou hoko kia i tonga. Nā tau sa tfoki na e aua e akapulu e riki ki he tumu o e au sia e whakaafo ofa pea mo i kuna na nau whakahoko. Ko taimia na mo i ai. Ko koe pea mo me se misika. Kau atu kau pōpoto ka lahi ki ai. Ki whamatala mai mua. Ki he mea kone hoko he taimino toi ririu i mai a toi piri komiti. Po o malo a pito. Malo ria. Koe... Mala e koe
sipoti koe I tongani. Na u hau foki o ngā aue I he whiemau ai pureanga ke whai ha palani ke toi whakalakalaka ange ai sipoti I tongani. Na u lolotonga ngā aue awia I Australia pea whakaosi e ku wako masters iai. Mo I whetutaki mai ai potu ngā aue Ministry of Internal Affairs ai nei ki lolotonga minister ai whea wakata whakakonga mai mi niwa. Koe whakaha mai pe e iai nai ha whakakaukau ke whoki mai o whaiha ngawe. I he taimi ko ia nai kei pehe pe whoki e host e tonga ai Pacific Games koe nei whai koe ki Hamoa e wanoa tahi wha. Nei whai Mautalanoa koe ia nei a ui o tau e taha e Mautalanoa. Ai whainga koe ke roto le rei. Ke uhau hena nei os mahino ke te awe ngai paloporema po lahi pe Talanoa ia ki ngai paloporema koe sipoti. Pea I koe o uhau. Koe isu koe na uhau ai o whetaraku mo ia. Koe isu pe ia nai hoko ki he liki a kapuru. Pe koe isu pe ia kua hoko o huma iai mo la whakaranga koe ai pureanga ki he sipoti. Aia ko tuku ki he tawhaaki ia ai ngahi ngā aue, mo whaunga ngā aue, convention a maamani, ai au os maheni, ai tokolahi ia ai kakai o ngā aue I he spoti I heni tongani. Tuku I he tawhaaki, kai whai e si o kita ia, ai kau mawhai I he taimi ko ia, I he guhau, peo kei hoko pe I he taimi. Koe independence of sport, pe koe tau ataina koe sporti o whimau ke malui pe se te te au. O kou si o hifo o ku lau ai paremia lolotonga, o ku whikawai ke koe mo I mea koe nai hoko ki he rugby league, o ne pehe o ku whimau ke pure anga tonga ai ngahi spoti takitaha o kaupe ki ai rugby league koe uhinga koe sovereign right ia ai whanua ko ia. O taki halai he paremia pe ne ilo tonu pe koe ne tui ke ngahi whare I hala o koe ke uilo. Ka u hala a ene whakamatala ko ia o ne taki halai e kakai. Koe independence o hasipoti koe independent I loto pe I he whanua ko ia. Ko isi koe ki rugby league, hoa tonu ia mo ngahi tui whakatemokalati. Na e whakalere mai e se Misisika ai rugby league, I he taulahi. O whakaake hake ai tim whakawhanua, o wawai ke tuunga na tausio ki ai, mahino ia. Ki au, koe mea mahu inga taha. Koe ukalapu koe o nau me mipa ki he sino koe I he taimi koe ia, koe Tonga National Rugby League, TNRL. Koe whaunga koe hono whakalere ha Federation sipoti, ta tau tu ha sipoti koe ia. O whai ake e whaunga whakatemokalati. Nai mawahe ai TNRL, ai poate koe nai humai, nai ose nau ngahi hopo, o whetongi ai poate. O ikai, o na whaitutu na tolu o whepakia mo loto ai ukalapu. Ai na ke whakatemokalati, whakatigitato ia. O iku ai ke mawahe koe tamaiki. Mawahe koe tamaiki pia mawahe ai pe mo ukalapu tokolahi me he Federation ai TNRL. O whau fo'ou e nau tolu e nau komiti pe koe Federation kehe I he malu pe o lao atongani ngofua pe ia. O iku ai o ke ai e TNRL, a poate koe TNRL, mo poate pure koe a mamani International Rugby League, IRL. O iku ai o expel nau tolu pe koe tuli nau tolu ki tua, me he me mipa koe ki he IRL.
Koe mawhai koe ki hono foaki pe ko hono to'o ha membership o ha federation I ha whonua a mamani. Koe mawhai ko ia o ku ihe IRL pe ia. Kos mahino whakalao ia pe na whai tutuni foki ai hopo ai TNRL moe whakamau anga lahi koe a mamani ki spoti Court of Arbitration for Sport. O nau tutuuni ai nei tonu pe ai whai tutuuni ai IRL ki TNRL. O whepaki ai ngahi tutuuni ia moe whenga whaulao ai puri angatonga he taimini moe ngahi convention ko ia. O mai ngahi uhinga kehe ia hange koe tāpalasi koa ai sovereign right a tonga. O hala au pito ia. Koe ngahi tutuuni koe ai IRL moe TMTRL ko tonga maatonga pia moe CAS. Nane malui ia ai loto whakatemokalati o ukalapu rugby league I tonga ni a tokolahi. Nei whai aki a nau loto ko tokolahi na nau loto ki he mea e taha pe ke tui ia e pure anga. O iku ai o whaumai whailaa koe. O toi wesi ai ngahi sport kehe ia. Ke te au I anga I usio, koe whai tau mua ia ai lao sporti, koe whima ui ke purei ai rugby league. He ko asi tonu I he whai lao, koe TNRL, a ia koe sino koe nei tuku gitua me he IRL, to e nau membership. Koe o toi mono mai pe ia, ke pehe e puanga moe lao fo koe ni, ko nau tolu nau purei league I tonga ni. Nai kai ke whekumia ki he reo e ukalapu pe katake. O ku whawhepake au pito ia, mai mea whakatemokalati, independence of sport. Os mahina ase ni tā ia. Pea toi ase hak te whoki, o whakamooni e he attention ni are. Koe toko taha kona ne whau, ai draft, ai whailao, ma ai pureanga. Koe lawyer pe ia, o kukau pe ia, no TNRL, way for conflict of interest lahi au piko ia. Koe talanoa koe whakalukufua ki he sipoti I tonga ni. Koe sino koe nau iku ai o SEA ai, a Tonga Sports Council. Aia o ko kei lolo tonga SEA ai. Ko au mo e whaiwhekau unga te akata, o kuma kei I he poate ko ia. Fo I lao ia na e whau he tahiwa balu ki pa. O whau ia I he malu ai whareare ai, it's a statutory body, we go statutory body. Koe sino pe ia o ku pau ke mui ki he lao a tonga, ka o ku tau ataina, o ku independent. Pea I he taimi si na o mai ai, ke te mautolo e whatongia ko ia, ku mahina pe e wha, ai mo ui ai Tonga Sports Council, ke wheinga ke whai hatokoni ki he u federation, ke whai ha whiauhi maatonga I ha Amoa, I Pacific Games. Pea, nei os mahino pe nei whimau ke whai mono ki he lao ko ia. I he malu o hasino o ku tawatai. Koe no o ku whakamatala e he paremia mo pureanga. O mahino pe I he whakamatala attention iare. A ngahi whakamatala ia o ku loi tai mo oni whekau aki mo e maungaue I he Tonga Sports Council. O toi whai mai ai pe mo whakamatala ia o ku tonga mo ua ai tonga maatonga I he ngahi hopo hala o pito mo ia. Ko isi ia ki he sipoti o whai ngofua. Ko palopore mai ia ko si o kita mo whima ma whai ai pure anga ki ai. O whaulao ke whakalao I ai mea o ke whakamolare. He ngofua foki, he malava pe foki I ha sistem ha peitu ke whau halao o whipaki mo ha mea whakamolare. Ko te mokalati foki, ko whaunga ofi taha ia ki hono ta ofi ha mea pehe. Ke whaingofua ange hono whau halao o ku ofi ki he whiemau a tokolahi e katai. Ke te au ko whai isi koe ki he spoti o hoa tatau au pitu pei mo whiemau koe ke whakatemokalaki ka tato a tonga. Ka ikai ke liriu ai tau whaunga whakapolitikare,
e ke i whaingata ape i he whenga ke whakahu mai hanga i lao pe. Koe pe ria o kulahi whoki e isi uia ke spoti pe o ku kei whai whoki ai consultation ai purianga koe ke wilo puku hai uhinga nau te wharoro consultation ki whoi lao ka konu nau tala mai o nei te oange uke ua ke te whai ha whoki ki he kakai pehe awena os mahino reo e kakai kai ke me pe whoki ana to Malo apito ikani kumahino ko fo apito fa matala ko ngai me ni ko matu panong pe nyai. Ma hange ko ma panong ko ke ongo ka kai ke titela hange ko hanga o mai he poni. O ku to e hukulu mai ato e mara mangi pa to e mama ngai fa matala ko o mai poni. Pa pie pa ka malo apito. Yo o mai ngai me amon ko ke mau kilo kiai. Malo apito. Hoko mai e te Hoko mai sinai. snai check i kani me i Australia. Me ngalo e iau ke onia te ku ke unmute kaunea. Malomo e maue whangamali ko ni ke o ke kau mai ke polo kalama. Ikani ko hange ko whaka hoko malama ko au ko i he patoa Australia. Pa ko whiwhia mau pe maue whangamali ko ni ke o ho mai o kau atu ki he penolo. Koe kuki ko ku pehu ia aku o ku i he tuunga peho i wahenga tongata puluaki. Ku hange ko o lawe ki mua ko os mama ho tau kakai o tau to. Pea nai os ton pe ke mama pe ho tau kakai ni he ngā hala nai tā mai i he kau mātua ne nau kamata i mai ai riri whakapolitika re hono langa koe i tonga mohono introduce ki tonga ai demokalati. So, ko me ko fia lahi e whanonga koe ho whakamama, whanonga koe ho lawe kau ki tonga tapu uluaki, mo ngai whehui o ia koe. Ko a mo tui whapapau, hange koe whehui nai whai e potnoa ka koe, pa ko ilo le leipe o te aiho o whanki i a ahi holo mo hange haki savea ki a koe tapu uluaki. Koe mea whokuna to ton koe ke tau whai, koe hoko atu ki mua ka kui kai ki hange koe ngā ue kon whai he whakawhonga tonga tapu uluaki o toi koupe kia ki whakamama. So ko au na believe na ton ke tau move forward, carry on, ai ngā ue koe na o mai koe me i mua, he ono ngō fulu, fit ngō fulu, wal ngō fulu, o hak mai o ame ke tai ni mige o tahi wā. Maloloa aklisi na ton lewa ke pick it up and go forward. He, ka hange lewa ka te au for move go fight e tonga tapu uluaki o go back here to the beginning. So to me, ko whehui lewa ko whakaamko ke oaka koe. Ka pau lewa e whiri koe ho o waho, ka kai ho wahenga ke hu ki whare area. What would you do differently for the people of Tongatapu Uluaki? Ko whehui be ia malo. Malo sinai koe whehui mahuinga au pitoia. He koe te tango nau ke ngawe i Australia ne mau whenga maari e ke mui e ngahi campaign ai kau ngawe whau politikare kau politicians i he state mo e federal level. Pea mo te sio koe ki he ngahi whaunga koe ai ngawe koe mala e whau politikare i ngahi whaunga a demokalati a mamani. Ko taingo o whai ai ha teu ki ha whiri whare area. Na kamata whoki tau tala noa nau o ato e homo whoirea e ua
koe dissenting mo competing. Koe dissenting ia o relevant ia ki ha time go fi mawe ke liliu pe koe reform ha mea. Koe competing ia ihe ngahi fonua o os matua tua ai demokrati o fai e fe auhi a ke ngahi whakakaukau. Peo te tuku atu ki he kakai a e te whakakaukau, hao hatoko taha ke he o pore o atu ne whakakaukau ki he kakai. O ko whakatonga i heni i tongani o ke i heni pe ai whaunga campaign ko e te pehe ki he wahenga whiri ia te au he te ave a ho mou fia mau ki he whare. O mahu inga ke te sio ke whai ke he koe a e te ave ai reo e kakai mo te tuku atu ha whakotu pe koe whakakaukau ki he kakai ke nau sio ki ai pe nau roto ki ai o whiri ai. Koe ngahi whanua o matua tua a te mokalati o whai e whi au hi i he te o atu e te whakakaukau ki he kakai, hau mo toko tahake o mai ne whakakaukau, peo whiri e kakai o te whi au hi e ngai whakakaukau ko ia. Ko ho whehu i lewa, o malawa ai ki tau whoki ai ke uhinga koe nau pōre ai. O go wongoi, o te giai o ku he a movement me i hono o atu ki he kakai ai fo i whakakaukau ke te alu o whai te tuku ki he kakai ke nau whiri pe nau loto ki ai pe i kai. Let's be specific. Ko au te malanga aki pe a e kutui ai a pe koe na oskamata mai pe me mua mo ngahi polkalama mo ngahi ngā au koe na whai he ni na makatuunga i he principle o te mokalati. Pea teu tuku ki he kakai koe o tonga tapu uaki. Ko e ku ngahi whakakaukau weni mo tui ene a aku ki he lerei ai whonua. O koe ki upea tau ko tonu pe ko upala. O ko o atu ai ku whakakaukau lerei taha. Pe ka pau o ku mou loto ki ia. Koe mea ia te alu mo ia. Pea specifically ko hono whakalere hapure anga, mo day-to-day governing. O fuwhi mau pe ia, a hono whakalere hapure anga, ka hua ka hapure anga, o pau ke tanu e hala, o pau ke whakalere whare maha ki, koe ako, ngahi sektor ke, o pau ke whai tokanga ki ai. Pe o kui ai e tau bureaucracy, ai e koe ka ngāu e me CEO o whai hifo ki lalo, nei whakangāu e nau tolu i nau tau kei ke whare i ki he pureanga koe ngai ngāu e tolu ke whai. Koe governing ia. O kai ke fu hohaa ki he governing. He paupe ke hoko e mea koe ia. Os mahino o buia e ia e whimau ia. O kai ko tonga tapu roaki pe. E ia nau ngahi i whimau whakasosiare, whimau infrastructure. O mahino o pit pe ia. Ko tui, ko uhinga e o iai ai ko sirio, ke whai ai e ngā au e ko iai. Ka o ko wongo i tongani he taimini. I he taimi koe o te giai ke kakato ai ai te mokalati. Ko mea ko o ko whakotuu ki he kakai o tonga tapu uruaki. Ka pau o mou loto ki ai. Ko mea koe o ko whi ave ki he whare. Ko e ku wheinga ke whakakakato a hono whakatemo kalati ai tau whaunga whakapolitikare. O kui kai ki ulawa e au o whai toko taha mea ko ia. O whiu mau ke o mai loto e kakai. He ka pau kai ki tau loto na tolu ki ai, te tari whiu maari e pe ia e au. Hiko te mo kalati ia. Ka pau o mai e he kakai a e nau loto, koe me eu nau whiu mau. Os mahino e governing ia o pau ke whai ia. Ka utoe mawhai tuki ange ki a te au ai whie mau ke whakakakato
ai whaunga whakapolitikare. E i kai ke lava e ha whakafofonga pe e taha. Taha e uhinga o ko pore ai, o ko fie whakaloto lahi ai toenga ai kau whakafofonga ke nau prioritize ai foi mea ko ia. O ka pau nau tui ki ai pe i kai. Koe mea pe ia nau tolu ke nau whakamatala ki whonua mo i kakai e nau ngahi wāhenga. Koe mea ia o whika uraki ki nau tolu. O kai ki pure e atua e awia i nau whaunga campaign ma ngahi a pehe. I whaitai koe ni sinai i ho whehui ke ui tānaki ki ai mea koe ni. Ko lahe ai kakai ia o eke ki a te au. Pe teu campaign i he malu e patoa pe teu tau ataina, pe independent. Ko tari o pehen, o no pe ia, o i kai ke tau ataina. O kai ke uhinga ia o i he malu ae pe koe. Ko uhinga e kuta e tau ataina, he ko i he malu au o i demokalati. Pe ko ia pe o ku piki ki ai, aia na tau pehe, ko patoa mo foi movement teu iai o go ngo o ki afe ai vaka me he mea ko ia o kai ko mea mahuinga ai nge esi ko patoa o go faka apa lahi ke kakai toko lahi lau iafe o nau tui mate ke patoa ka o kai ke ufimau ke AVN ki hatu unga o hange ha cult following. Ke te tui at peki ai ko uhinga ko whi whakarea mai patoa. Nei aonga ai patoa i taimi na kamata mai ai he koe sino ia na ne teke demokalati. O ko tokana au ia koe awhi koe tau wakau whi mau whakafohi mai. Pea o ko wongo i koe whakafofonga lorotonga o kui kai kene focus o prioritize mea ko ia. O si oe ke ngai me. Pea uia i pene tau ataina ana. Koe mea rewa ia o ko whia ave ki he kakai a tonga tapu uraki. O ka pau o mou tui ta tau mo au. Koe mea whika uraki taha kou whia mau ke liriu whakapolitikari i tonga ni. Ko hono whakakakato te mogalati. I'm your man. He koe mala e na wako ai. Koe mea ia o kou mo ui aki. Ko hono whakalere ia pure anga o pau ke hoko pe ia. Ka koe mea e kou tuku ki he kakai. Pe toki whiri rewa nau tōru. Hange pehea ni nai. Kos maama e kakai. Pe ka pau i he nau maama koe ia. Koe mea nau whimau. Pe tau hoko atu nei ai. Pe ka pau o koe ki whimau e he kakai. Sai pe moia. He koe nau re ogo me maunga taha ia. E hoko atu pe ngā oe a kuia. Koe roaki ia mo whika ua. Koe independence. Pe koe hatoa taha whakafofonga tawa taina. O koe ki independent. O ku pau ke maru au i he siasi whakapolitikare ko demokalati. Koe ia pe sinai. Malo apite i kani ai tali mai e ku pepi pako fia lahi he mao whainga mali ke o atu e te ku manuka koe mo e filio ku ke whai ke tuu ko e whakafofonga ke hoko ko e kantiteiti ili whare ea mi tonga tapu uruaki pia whamanuat ka koe malo e ngā ue mo e pikitai ki he tui whakademokalati ke tau moi ai whing koe mea au ku no mo tono no ai a tonga koe kai ke lahi e tau kakai koe o stick ki he whakademokalati. Ka tā kapau mahalo e pehe kotoa e taha kotoa te tau hangaton me tau waka. Ka koe lahi koe tau hopo koe me tau waka koe mui koe i he other stuff other te whakademokalati. Ko ia ko ofat ka koe
lo apito kai ata be mo ki po waki ko background ko sila o ekolista kuilau na fai he senior voice ata kuilau me ateki ke apsia mau apiako ko alu timi akapulu o ki he semi-final pa ko ni kumawa ke final pa o ata be popo kakato ki takuilau he ko KPC be he teke lau he ngai aho ka ko ka mai be ke be nolo ke ata ki fe i ka koe malo apito o fato Malo. Maro apito sinai. Koe au te whahaka te tau whausi. Pea kapa te aha mea to rangia maramba to ki hu mai pehe ose ku ho tari e ikan. Ka koe ko sio ke mahu inga koe ho whakamatala ikan ki he demokalati. Pea ke whakamatala ke disen mo compete. Koe uhinga ia o sio koe ke hu koe o challenge o campaigni whakawhepaki ke asia osi. Koe mo oni lahi au pito. Ai ka disen ko taha ku hani whakau kehe. Pea koe compete koe whe auhi. E ai rewa e fo i me ai hau me ai. Ka taki pe te uki lave atu pehe ke ngai fo i poini koe ni. He ku mau me o whakamatala. Ulu aki. Koe kai koe na nau whiri he wahenga kolo motu a. O unfair ia ka ki nau tolu. Ke nau toi hoko at mo si ausi. Ma wahe si ausi me he visione. Ma wahe si ausi me he anga koe ne tu wai nau whafofonga ki mu ako a Crispo hiwa. Koe anga e kumau ko a aku ko hinga na ke huai. Sai, ua, ko hiko ma wahe ko a si ausi po hiwa koe me he visione. A si ausi po hiwa koe me he visione. Ko hinga koe identity politic. Aia ko ho lau ia na e ai ni ihia na nau pehe koe fohaia a kirisi. Pea pau pe ia ke haorake ia o whetonga a kirisi. Hange ia koe ni ka pau tokolahe kakai whewhine i tonga. Ton ke tokolahe nkau whafofonga wharearea i tonga he kakai whewhine. Ai ko identity politic ia. Uia. Pea koe kusio e taha na ke whakamatala. Whia mao pito ke tu mao i he visione. Pe mao ni ihia ke tuma. Aia ko kuhinga ko ho anga ia ho whakaukau ke humai. Ko hi ko ho whakaukau kehe. Ulakia ua. O ke loto ke whawhipaki e tō taha koe ni. Ke toi lere i ange whakafofonga. Ko hai pe hange ko lau. Ko hai pe whiri he kakai. Ko ia ia tau pehe ko lere i taha ia ki he wahenga kolo mutua. E ko whehu ia tu i kani. Ko hai whatongia tō tonu e whaai. Oi whafofonga koe ni. O toton ke ne whafofonga e kakai. Tatao pepe koe pātoa pe koe tae pātoa pe koe ha. Koe ha ai urunganga totonu pe koe mea toton ke ha mo tō taha koe ni koe whafofonga. I ho sio ko a koe. Malo Disney. Te utari atu a ho whehui. Pa te lawe peki ngai mea. Na ke tānoa ki ai. Koe tari nou o whehui pe koe ha ai mea tonu o hawhafonga ke ne whai. Koe mea tonu koe o whimau ke ne whai. Koe mea kou lerei ki he kakai. Koe nou ia. Ka koe mea ai. Koe malae o te mokalati. O ku oange ai mawhai ki he kakai. Ke nau whiri me he kakai ko o pore mai. Whiri pe ko hai o nau whimau ke awe e nau reo. Ka pau e i kai ke tuu hake hakakai o ku nau malangai mai te nau awe a mea tono whimau he kakai. E whaingata a rewa. Koe tari nou, koe whafofonga au tonu ke ne awe a me kou lerei taha ma e kakai. Koe foi system, koe taingo whaia e whiri, tu mai e toko taha a pore,
o mai ne whakakaukau, tu mai tō taha pore, o mai ne whakakaukau, whiri rewa i kakai. Ka pai ke ka pau wiri fia hani ihi ia o ku iai e nau tau kei ke ave ai reo e kakai. E whaingata a rewa, koe whehu i rewa. Koe haha uhinga e iri fia ai ha kakai rerei ke nau tuu o pore. Na whoki rewa ki he mea koe, na ke tala no koe ki ai. Identity politics. Ko hoko e patoa, ko ha founga, ki hono whakamawahe i e kakai. That's identity. O hao ki kurupu, o nau tala mai, ko nau tolo patoa. Whao tolo ki nau ki identity. Hao ki kurupu e taha, whao nau tolo nau identity. O mawahe e kakai. I he taimi ko ia, o whairewe tā palasi, o whairea e hono lau e kakai, ko hai o iai e ne tau kei e fie hao o pore ki hao o whakafofonga, o ka pau koe mea e iku ki ai. Na u amanaki mo e whakaamu, koe patoa tene oange ki he kakai oi whonua, whakalukufua. Ai fo i whakakaukau koe te mokalati koe mea ia pe u te patoa pe tai patoa. O wike ke hoko i he taimini. Kia te au, ko te alu o whakafofonga, tau peheni, toko tapuraki, ko pore toko tapuraki. Ko te alu o ave a mea o rerei taha, mai kakai. Ka pau te whakafofonga, ko toko taha ia te whakaamu, ke u whai ngā ue ko ia, ke u ave rerei. Mai kakai, aki e whakakaukau, o ko whakotu atu kia nau tolu, pe toki mea ia nau tolu ki nau whiri, pe nau tui ki ai pe ikai. Ko ho talanoa ne 90s ni, ko whepaki ki asi ausi. O ikai ki o whepaki ki asi ausi. O kou hau o contend, o kou hau o whakotu ke o whiauhi whakakaukau mo ia. O kai ki o whihi au i asi ausi, o kai ki haku mamahi i asi ausi. O kou ngoi, o ikai ki hau asi ausi. O mai ki he kakai, ha whakakaukau, ke nau whiri ai, ke ave ki he whare. Pea o pore rewa, ke hau o contest, ke hau o whiauhi a ke whakakaukau. Koe whai sivi whamui mui e whai he kakai. Ka pau aku nau tui ki ase aus, sai au piti. Peko te vita puloka, o te tau ngaro si te vita puloka, he kiai mo ne pore a ana. Pea, tika i whoki whai resisita ia, ne aha kakai kehe ia, e toi hiki nau ni mā, o pore. Pea ulerei au pito ia, koe te mokalati ia, ke te whi au auhi, pe koe contest o compete i he whakakaukau. Koe mea ia e kakai, ke nau whiri ai mea o nau pehe koe lerei taha ia maa nau tolu. Koe tari rewa ki ho whiu i Disney. Tari nau, hange koe nau tānong ia nenai. Koe whakafofonga lerei taha, ko hataha o ne ave ai mea o lerei taha mai kakai. Kau makatuunga ia, i he te tuku atu ai mo oni ki he kakai ai mea o te tui ki ai. Pe koe mea ia e kakai ke nau whiri ai pe ikai. Malo apito ikani, whafofa apito ho taripa ko o ku mahino au pito. Pea ko whamalo at pe ho tari e lerei e mau whakawhe. He pōni ka te tukuange he ki whamaringo ni ka marama. Kene ki atu haki i whamatara pe ku nau tue loto ke hoko atu e nau whehui. Ka ki te au te whaangongo atu pe ke he kau whewhine. Pea hiri koe tau toki whaosi lewa e tau ki programa he pōni e i ka malo. Malama. Ia malo ni. Whanau, o te aha o whehui, pe ko ha o ki lawe. Malama, pe ke taha whihui ia. O whiwhakalotolahi pēo ka i kani, e kai whakamama, pe mo i tali malo hui kunyanga o mai sa whini. Ai fo i punake kona a mulu tōnu pe. Pau ke i tahani ihi, tu kai pe ki nau tō. Si o koi ki he eiki, tui pe o whaitotonu. O whalai atu i kani. Oia pe malama malo. Okay. Alo. Celia?
Unmute mai Silvia. Tuku e la langa. Ko i te aha pehui. Ko i taramono at peka i kani ki tu roto toa, ke tu kari kau pe mo o tua. Ko ngai whakakau kona ku kanga o mai o whaka o tua ia. A o ku mau pou wat te koe. Ka amangi pe tau tonga tapu laki ko toa ka tau piri ko toa ia ikan. O whalahi at kati koe ikan mo pamili malo api. Inai, o te aha o... Ia malama kau te ki hao atu. I kani ko ki whehu i pe, kau ki he anga koe tuu koe e whiri. O ku ke pehe, o ku whakapoto pe o ku lele iange ke tau whoki ki he whiri whakaloku fua, pe ko e tau nofo pe ko e ni i he whiri whakawai. He hangega te au o ku whanongo ke he ngahi tālanga koe he o pehe, o ku sai ange ka pau te tau whoki ki he whiri whakaloku fua. Tau whoki ki ai. Koe hahono whai ki he kehe, o e whiri whakaloku fua, mo e whiri whakatenga, ke hui he kou ilo ke tālanga ko ni o alu he o pe, whakamalanga mai tam lau mai tama koe, o sai ange wahenga, pe whamatala mai he karas koe, sai ange ai whiri whakaloku fua. So, ko au ko ki whehu i pe ia, e stai ange ke tau whoki ke whiri whakaloku fua, pe ko e tau nofo pe i he mea koe ni, ko o si lele mai ai e tau whonua. Koe whehui koe ki he whaunga koe o ku whauai e tau whaunga whiri. Koe tawhaakia o e political science. O ia e lere ia e whiri lorotonga, pe o ia i pe mo e lere ia e whiri whakaloku fua. But it's a balancing act. O ko si tala noa tuolahi whoke ka kai ia ki he lere i koe e whakaloku fua o tatau mo e whakakaukau koe e lava rewa ke nofo taha pe e kau whakafofonga koe ia o sio ki ngai issue whakaloku fua e whanua he nau lolotonga uesia, he taimini i he whinga koe ke tokanga ki he wāhenga he ko nau tolu nei whiri nau tolu. O koe mo o nia whai argument koe ia. Kia te au, koe lerei taha, o koe ko au pe ni o whai whakakaukau koe ni. Nei whai whoki ai ripoti ki wharearea i he wanoa noa hiva, ki mua pe whai ai riri koe hua noha mo furu. Koe ripoti ki he liriu whakapolitikare. He osi koe e ngāo e tupere hake, ai koko spekia. Mo ripoti koe ne whakahu. Oku asi ai whakotu pe ko recommendation ke whiri whakaloku fua i ngahi uhinga lerei. Na e whai na commission ai ripoti a lawyer ko Purse Glove, na e commission ia i pule anga atu i whakano. E toi commission e pule anga a Kirispo Viva, a lawyer tatau pe ki report, tatau o tatau tofu pe a recommendation ki whai isi koe e whiri whakaloku fua. O tokolahi ai kakai matau i malai politikare mo e lao, ko nau recommend mai a mea koe ia. Mahalo koe tuku ke handi i hia o koe ke lau maari lerei ai nau whakakaukau. Ka koe ni i hia o nau hohaa pe o tonu pe ia. Ai nau hohaa ka pai i kei ki whahere o ki whare i ngai isu koe anau tolu i nau wahenga koe ia. O mooni pe ai hohaa koe ia. Ko kai koe solovaanga ai poloporema koe ia, kono tuku pe ke whiri whakawahenga. He guiai a structure ia ai o ko sirio, o guiai pule whakawahe, o guiai ai officer kolo. Ko structure ko ia o glerei pe ia.
O ko ngo ia o tike ke whakaivia pe empower whakalere na tolo o ange na capacity building e whai e na ngā au e whakalau kolo. Ko whatongia na tolo me hange ia. O koe ka mea fo o wen o whai lahi tala noa ia ki local government i tongani. Pe o mo on pe ia. Kia te au, o whika o raki ma upe ai wheiga ke whao whakalerei mo whakakakato whakatemokalaki ai whare. Pe o ku kau ki ai a no whiri whakalukufua ai kakai. He ngai issue koe a whonua o kamata i o runga whakalukufua. O ku whaingata pe o ta o si o tonu ki ai me he taimi koe na liliu ai me he whiri whakalukufua ki he whiri whakawahenga o ta o si o pe ngai paloparema. The evidence to show that it doesn't work. So, neo mo uiai benefit i hongo tawhaaki. Ka koe i he palanisi koe a e te sio mo kakai kehepe matao anu wa pia nei. Koe whiri whakalukufua, koe mea e tene o mai ai demokalati ki he whonua. O ke ngahi structure kehe ia o malawa ke address ai issue koe ki he ngahi whiri mau whakalokoro. Sinai, whaos mai sinai ka pau ke ia me oke. Ko ku ki whehui pe taha, ko ku ki whe ilo pe e I kani. Kau whawhawhanga kai wharea rea ku toko si apito ka kai whewhine. Do you think it will make a difference ki ho tau ki whonua? Ke toko lahi haka kai whewhine nau hoko koe kau whakawhawhonga I wharea rea o e ngai wahenga. Ki whehu I tauhere sinai, but that's okay. Ko kutari, ko oange foki ai tau pehe ko e preferential seats, pe ko reserved seats, ke kau no pere. Pe ku wholoa pe ku malanga, o pehe o koe ke tonu ia, koe ko uhinga nie ke to e nau hingoa whaka no pere, I kai au pitoia. Koe uhinga, koe whaunga koe I loto, o pau ke representative o I whimau e kakai mo I whiri e kakai. Kia te au, koe mea koe whika urak whimau I he whare. Ko ha kakai lerei, te nau ave ki loto ai whare ai whimau e kakai, pia whakafoki return on investment ai lerei ma e kakai. O ko tui tai vei ua. Koe tare niti ai hoek whewhine I tongani o maalunga au pito. Pe o tonu ke nau I loto I he whare. Koe uhinga koe o koe ke whiria he kakai nau tolupe I kai, o ko tui o ku kauia I he mea koe identity politics. I believe 100% o ku iai ai kakai whewhine ia ko lerei au pito e nau wako, mo e nau ngāwe, mo e nau taukei, ke nau whakawhawhonga e kakai ki he whare. Maha koe whehu I tonu, aho eke mai sinai. Koe hae uhinga o koe ke aweai, o koe ke representative whakalerei e kakai whewhine I he whare. Koe kutari nou ki ai, koe uhinga o kei whaibe mea koe identity politics. Koe tuu mau he visone. Ke tuku ki tawhaaki ai ahono whakaivia ai taulau mo hono tāpalase kakai I he ngahi uhinga kehe o kauai ai si o kita whie mau mawhai. Koe ngahi issue ko ia o ne taofi ai hu mai ai tare niti le rei taha. O ne hanga e ia koe identity politics o ne hanga ia o whakatupu ai whakakaukau, o koe ke whiunga whewhine ia ke taki, o koe ke tui au ki ai, o whiunga le rei pe ia o ka pau ne mau e tau kei mo ne tare niti. Ko ho whiu I au ia ki au o tonge peheni, koe hae uhinga o ta ofi ai. Koe whai isi o tonge tau kalano ai. O kau ki ai,
ai mea whaka behavioural. Pe koe nā tula e tangata, koe ngahi issue koe ni o hataki whakapolitikari o tonu ke ne tuku ki he tawhaaki a hono tāpalasi o hatare niti ke asi. Peo kaua e kakai whewhine. Koe whanua koe ni e toe it'll be more prosperous and benefit more with more women in it. Talented women, not women for the sake of women, not any small group for the sake of a small group. Ko ne whakaata pe a e tau whaunga whakapolitikare. Ke hau e kakailerei pe ko tangata pe ko whewhine o whiauhi a ke whakakaukau. Ta tau pe whewhine pe tangata. Sio atu rewa kakai whiri o nau whiri he ngahi whakakaukau koe o nau tui ki ai. Nau koe ki whakangata-ngata e whakakaukau lerei e ke tangata. Ko tu ia ulahi ngai whakakaukau ia. Ko whakotu mai he tangata ko uta ko sio pe ki ai. Maha koe whai issue ai nei women's rights o ke tarano ke ko tu ia pita ui ki ai. Ka koe ko whehui a kuia a uia sinai o toi loloto angi ia he whimaui ke te awhi o sio koe hai uhinga o koe ke representative ia e kakai whewhine i he whae. Nge ko kulau, koe no. O fulahi tala no identity politics ia. Peo ku whakaivia a hono tāpalasi a taha ka pau kehe te whakakaukau. Mea kita. Mea taha kehe. Koe palopore mai an. Hange ku kulau ai. Ko uhinga lahi e ku pore. Ke whengai. Ke a whe ia e tau tala noa whakapolitikare. Our political discourse. Ke a whe me ngahi mea whakanatula tangata o kake lerei o whoki mai a ke tau tala noa whakakaukau. O tau whiri me ngahi whakakaukau koe o lerei mai whanua mo nā tolu whakalufua. Pea o ku lahe ngahi whakakaukau lerei o kau me kakai whewhine. Ke whimaria pe kia e sinahi ko tangata neu ki le atu ke. Thank you so much. Koe mea pukia ko sia koe ki ai. Mo e whakaamu ki he kakai whiwhine tonga, ke nau mau e loto lahi, ke nau step up, o whai o nau whenga ki whale alea na iai, he kon tau sio, tau kau ngā whonua, New Zealand, Samoa, o ku iai ho nau kau taki whiwhine. Pa kou tuibe o iai mo kakai whiwhine toko lahi i tonga, they can do this, they just need to be strong. And also, ke nau lava tuu ta e toe o whei e nau ongo haa kaheange, especially the men, Taim ko ku lea i e tang a kakai tangata o ku, to me, o whia mau lewa kakai te whine ke nau listen and follow, but the ladies of Tonga, we got ladies who can stand up and do this. Ko ia pe malo ko whiwhia he ai pēr mea ke tau tala noa ki e kustio koe ki he whaunga ko Tonga ke tau mao ai lelei taha ke whakalele ako tau whanua. Malo apito. Malo apito ke uhoko tai rewa ki whainga mali e koe ni i kani e. Kai toki whakaosi e malama. I kani mau lei ko au i laise boi moi whakaosi ko whi whakamaloa peka te koe ho lava mai o whahoke polo kalama koe ni. Ko tui hau mau peke he pēnolo koe ni a USA. He ko ui ngau mau toko lahi ko ho kau me mi pau toko lahi eni. Ko lo siki koe ke lava mai lo siki piu tau. O ki he wahenga ulua ki ho wahenga ia. Ko au, pea mo Santesi me Australia, pea mo Inoke me New Zealand, pea mo Whe Awin Bola me Britania. Sio anga ke toko lahi ka mahana kai ke na ki time no hono whakahoko koe na oho vale ho hu mai i kani ho tari ke ha o whahako neo no e taimi. Ka mau pou lele i atu ki a te koe. Koe penolo koe ni o ku mau pou i, ka mau fia lahi ho kau mai ki he ho pole ke whiri me e whawhonga tonga tapu uloaki. Koe pe ko ofa lahi atka te koe, mo i tala monu atu, pehe pe ki lea ofa atu.
Mahalo. Iyo, ikani ku sai peto ki whaka ose atu e mau taki penolo. Ka kou whia o ate whaka malo koe ke te koe kuia e māma lahi au pito e anga koe ni ho whaka māma mai he mau ngahi whehui koe na o atu. Koe hange ko mau tō koe me mulingi. Na mau kua ke whoki koe o teke ai politiki, ai mea, ai te mokalati ki tonga. Koe mtaia mea mahu inga ho whamama mai ai patoa, mo ianga koe mo te mokalati. Ko tui ko mau tolu ki au mo hoku hoa. O kaike mawhu tō kanga mau aia ki hingoa koe patoa. Keu kamata whunga no ngā ue halai ake patoa, koe anga whokia hingoa nei ui aki koe nei aki lisi mo ki nau tolu. O ku manofo pe mawaia o tala noa ki he mo ni mea o te mokalati. O whakatatau ki he whanua koe ni o mau whakautua ai, Amerikani. Aia kono hinga ia o mau hau fo o, neonga na mau tui pe ki te mokalati, hangi ko au na tui pe me he wafe mawha, ke kui tonga kono wahe mai e neo ai hoa aki lisi ka te au. Ka nau pehe au ko fuolo e te mokalati a tonga. O toki ilo pe au ia he taim koe nei tāpu ne whalea lea he wafi tāwhitu. O te kai te mokalati a tonga. Pakamata me mui mai. Kai toki hangi uongo koe a pekia koe a kilisi. O mau toki tu mai lewa mau tu mai lewa i muline wafi tāhiwa. Ke teke lewa i te mokalati. Toki fu maa maangi taim koe nei mole. Hangi koe lau. Toki mau inga ko loahe me mole. Pea koe mawami koe he ni o kulahe ne longo a amuli, anga he whanua koe ni muli ni. Ka ko mau tolu koe mau pehe, hange koe ni ko Sicilia mo whotnoa, tau pe nau lere nau tolu te mokalati he tau tolu mo fulku osi. Tau pe mahale nau osi miha komo, nau teke ai pe nau tolu, ena nau teke he te mo, hiki mai ke patoa. Ko mau tolu koe me mulini, o mau omko tu mau, koe kulopa nei fia ko mau kala te koe ki ai nau hanga nau tolu o ngā ue ake patoa ki mea ke mau mawahe mau tolu mea. Aia ko mau mawahe atu me Amerikani, mau pehe atu ki New Zealand, do angi nau tolu, nau te mawahe nau tolu ia ave patoa ia ke mea kehe. Aia ko mau tolu koe no ke tu koe ni hange ko au, ko ni, ko ilaise, mau tolu ne whakalawa tu koe ni ilaise ko lo siki pitau pe mo whaasta, mo ki mau tolu ni he ka whiwhine me kau tangata koe me mulin mo aseleria. O ku mawawai ua au te mau tolu koe nau ke, ye fo ilea koe patoa. Ko mau tolu koe ni, ko mau tala noa whakaaho, mau tu umau pe mau tolu hange ko li hai lui me aseleria. O mau tu umau tolu i he temo kalati totonu. Ani o puke whakamama me ai koe he pōni. Koe temo kalati, koe mea mahu inga ia ke tau piki koe ki ai. He koe mea tau whenga koe ki tonga ki loto whare alea. Ke toi whakatemo kalati angi whakalele pure anga. Koe uhi koe kakai. Pea koe mea mahu inga mau tolu ho whakamama mai. Mahu inga ai tui o temo kalati. Koe patoa ia kulahe no ngā ue hala ku ke, i fuilea ia koe patoa. Pea kuhange ko ku tā palasia ai hingoa patoa ia. Ka ko whamama mai koe he ni whaloto lahi ka ki mautolu. Tana e tonu pe mea ku mautu wai. Koe mautui ke whakalele whakatemo kalati angi ai pule anga tonga. Aia wate mau whamalo ke te koe. Ka usio hifo o kuai toko taha o ku whamalo lahi au pito ikani. Ange koe lau o kai ke lele whakawhetau ki he wahenga, ki he whafonga lorotonga. Ka aku ke hau mga mooni i mea o temo kalati. Ke whai ai whakapapau ai kakai mai nau tokanga i kina. Koe hae mea o nau tokanga ko he taha whai to tonu. O kune ilo i papau ai temo kalati to tonu. O i kai koe patoa o whaki masiva mo e patoa. Kumi ke mau e mawhai mo patoa ke whatau e ha. O nau fōkasi ngai mea ke kai tuko e te whito i mea to tonu. O i mo oni i mea whakatemo kalati. Pa koe uhinga i e whamalo la ka te koe whamama. Awha koe ia he pōni. Ka koe tō taha kune eke mai hen. Koe tō taha maha pepe ilo e ni ko hingoa koe ni ko hingoa whao pe ko hingoa pe koe. Ko ai utaku whoke ka mui koe patoa pa koe
patoa puloa. Ko hingoa ko patoa papela pa pehe mai kata ki malama ka ki eka tumua ka ikani. Ko ha mea e fai e siaosi kane mau e ne poupou ki ai. Pea e lava, te e malava ke holomui, ka ikai te na lova i te i November. Koe ka pau te malanga i ha mea. Pea o te whima o ke tui mai ka kai ki a kita. Koe mea o te malanga aki, koe mo ni o pau ki te mo ui aki. Koe mawahe a si ao si, mei he poa te pure, o ku whakamahino mai ka te au, na ikai ke ne tokai, ai loto e toko lahi. Koe foi tesi whika uraki ia, o ka pau te tui ki te mokalati. Pe o te fie maria ki he ola pe ikai, o pau ki te tukuroro, ki he loto e toko lahi. Me ka pau te kei tui pe ki taia o te mooni, o tonu ke te whakakaukau, pe koe haha toi whaunga kehi, hono malanga i ke convince ai kakai. Koe tari rewa ki whihui koe nā, koe toka i koe principles o te mokalati, pe o te fie maria ki he ola pe ikai, koe ura te si ia. He ka te tō he tesko ia, o ku ikai rewa ke whangofua ha te whalala, pe koe te tuku atu e te poupou ki ha toko tape. O ku hange rewa ia ha taha, o ku hori pe ia ki he ne loto, pea ka pau koe ke tari e he toko lahi pe o kei tawa taina pe foki, a se au si pe ko hata kehe, ke nau alo whakotu hanau mea kehe. Ka kohono whakauhinga mai koe, ai ngahi mea koe ne whakamatala mai e si au si ihe public, ne mahino kia te au ia, o ku he ia ni te whito i tui o te mokalati. Koe ngahi whakatu kulupu ia mo ngahi mea pehe, koe me peko hoko i he foi system whakate mokalati. Lerea pe peu tawa taina pe kakai ke na whai mea koe ia. Ka koe uhinga, koe makatuunga o e te whai ha mea, o pau ke tonu, o pau ke te tokai, ai loto e toko lahi, ta tau peu te whimarie ki o la pe ikai. Mako tari pe ia malama ki he hui. Malo a pito ikan. Koutu ia ku fie maria pe kai patoa papela ke nofman ke alo mo kono ku stadia tu fie ikia. Malo a pito ko foket ke ni. Hange koe lau wha malo la het ki he tau kau penolo, marama pia uma a Sinai me Australia, ka ma Silia me California, moau me California, pia whonoa me Fisi, pia ka ma Sione, inoke masima koe whai whekau, o ku sio mai peke tau programa, ko tui pe o ku ki whautua, ka ku fie au pito ke taitari le rei inoke masima koe ikani, pa koe ospe koe nipa o te atu pe hau ki whainga mare whaosi ke o mai hau ki wharei whaosi mai ki he tau kau pātoa. Pea hange ko lau, ko mahu inga ia o pito lau, mahalo hala pe whakarea ane nai, ka ko fie au ho foi rea e ua na ke ai mai, koe disen mo e compete, koe mausia da nim, ako pa waha whakafonga ia o pehe ha whitu, usai a pito ke ai hataha, ke uhinga ia ako, ke hau ia o mai e foi ene whakaukau ana ia, ka tu mau pehe principle, pato ki whiri e pe kakai, ko hanga hota mai, koe kakai pe koe whakamau whaausi ia, ai koe wahenga tōta pulaki, ka pau nau lot nau toka ikani, ko ikani ia e whakafonga mai mea. Hiri pe hoki whamapo whaausi mai, te uange rewa ka siria te ke whaha tau lotu. Ia, pia kone osia e tau programa, whamalola het ka koe, mo tai le rei e tau programa, paka mauto e ui at hataim, ko mau fie mau pe hau toko ni.
o whātu i kani. Ia nei, ka ki hua pe i kani kataki ia ka ki mini te ua. Ai mahino lele te whenga pe ke te ui atu ke te whoki mai pe o sa wike ua. Ke te whoki mai kona uhi ngahe ku mao e mama kai. Atu mehere popoaki ki mautolo ko toa pēna e tohi mai ka te au mei tonga i he ku inbox. Ko ki mautolo ko ia, ko ngahi kāinga, ko ngahi tō waka, ko ngahi whamili. Pawe mo whanonga mahe pōni he ko tek taware atu ka ki mautolo i ho mo messengers ke mo mawe mahino e pōni ke ngai whamama koe a i kani koe ke mo mawe ai nonga. Pea ko ki mautolo ko toa koe kau entai patoa ke ne te ke mo whiri ki mua na mo whiri i he tawha ki tau ataina mo ki mautolo pe koe kau patoa me wahenga a tonga tapu uaki i ngahi poto ke he pe i kolomotua. O ate popaka ki mautolo koe whakamāmai no ko ate pōni, kon ko hanga share, ko mo messengers ke mo wakai ki ai, ko ngahi tari ka ki ulawa tari, ka ki mautolo ka koe mo mau hanga tonu pe me fofonga i kani he pōni, pe a whai ai ho mo whili ai. Whai ai ho mo whili ai, pe ko siaosi, pe ko i kani, pe ko te puloka o ka lesisita ke whili. Ko ia pe malo ko ofa ka ki mautolo, ofa i kani. Malo malama pe malo Disney. Ko whamalo lahi apito o mo whakawhi mai me mau whakamari ke tau talanoa. He ku mahu inga apito ai talanoa a ke halau maari o perei ke tau whekumi ki ngai mea ko o aonga koe ki a tau tolu me tau whanua. Ko whakaosi a ke whi mea tolu kataki Disney. Koe uruaki, koe toi whakamatala pe o toi whakamamawhai ai ngahi uhinga koe o pōre ai ki he whatongia koe ni. Koe mea pe eua. Koe uruaki o mahino kia te au mo e toko lahi pe. O tike ke kakato ai whaunga whakapolitikari a tonga. Pea kapau e ikai ke whai hatokanga ki ai. Ko ngahi paloporema koe rung tau toksi itua ki ai, tau loro tonga hoka i taimini me poi anga koe ni. E malaba pe ia whaingo fua ke toi hoko i he kahau. He uikai ke whau whalerei a e tau structure mo e tau system. Ke ne oange ai reo kakato e kakai. Mo ngahi mea kou wha tala noa aki he toko lahi ai ataki tua vai tau ngahi mea koe ia. Koe ngahi subsidiary issues ia. Koe ngeia ai tangata o ku tatau. O talamai e tohi tapu. O ku asie i he charter a UN. O ku asie he charter a Commonwealth. Ai tatau e ngeia tangata. Equal dignity. Peo kamata me ai. Kia te au koe viso nei, koe equality based on equal dignity. That's the vision. Koe mission nia, koe whakakakato te mokalati. Koe whai ngā ue ke whai, ke malaba o mau ai viso nei. Koe vai i ngahi uhinga ke koe ke wiro koe hanga he uhinga. Ai ikai koe ke whai ki ai priority a no whakakakato te mokalati. Koe uhinga ia na upore ai. Koe whika ua o ko whakaamu ke a ia e tau tala noa whakapolitikare pe koe tau political discourse. Ke a ia o tau tala noa whakakaukau. He koe mea ia na e whakamama mai ai kakai. Na e whakamama mai kakai aki e ngahi whakakaukau mo ngahi mo'o ni mea. Na kai ki whakamama ai kakai aki e taulau mo e tāpalasi ai kakai o kehe e nautui. O ko whakamalo ki mautolo mo panel he mo whenga ke awhi ai discourse, ai political discourse ki mea ko ia. He ka ikai ke liriwe mea ko ia. Ai whonga tala noa ko ia. O kulahi a e tau kakai tonga tare niti mo ako lerei mo tau kei.
Hei kai te nau fi hau nau tau o kau. O tau fi mau e tau le rei taha ke nau hau, ke whiri he kakai, ke ave nau tau ke whare area. Mori ke mamau ke upehe ko au le rei taha. Ka ko au ko fi mau ke malangai. Ai mea koe o ko wongoi, o si tui ki ai e toko la, nau o si maama. Pe koe whainga eni, ke afe mai, o foki mai a, ke tau misi o nā, ke malawa o mau e tau visone. Koe whika tolu pe tisni, ko ki whakatontonu o te pēka ataki. Koe ku ingoa loto o lonely nā pehe, take halai koe kakai ko lonely. Ko ku hingoa koe ko lonely, nei whakahingoa ko hingoa koe ia, koe hingoa ia e tamai e whae, a ia ko Ronald Woodgate ia nei missionary mai ki tongani o Palestini hisi asi. Pe nei whakahingoa au ia ko ikani fukia koe hau ia me a moriton. Ko whanongo koho o whamatau. Ka matatau polo kalamana o pe nā toi tuki mai ka tai e pe ko longi no pagi longi ia. Malo au pita. Lia. Te tau lotu. Matua koe mau tamai whai wana e Fiona. Mau whawheta i ke te koi. I mau au sia e houa koe ni ko mau ngataanga e mau taratara noa. Pea moe mau whamaa, mau whakahoko he pōko e ni. Na ia e kōri, pea moe tangia te koe he kamata. Whawheta i o tua ko ke kau mo ke mau tolu. Mau au ki ngataanga o e mau ki taratara noa. O mau kōri e peke te koe o tua e uri e pō ne maru akini. I ke awhianga ke mau tolu me ngai whenga taa ko toa pe i maru aki o e pōni. Neongo e mau nofo maa vahe ngai whaitu ke. Ka aku mau whatahataha mai e mau ki pēnolo ko e ni. Aku mau kore ka te koe, pai tāpu kina whapoi tui ki mau tolu. A moe whaitu taktaha ku mau iai. Pai tāpu kina ngā ikani pia moe pōre o kuni whakahoko. O ange te ia haloto lahi, o ange te ia haloto wiritaki, ki whakahoko aki. Ni ngā ue whakahoko, moe pōre taki ki ni hoko. O kempeini ki whakafonga, ki tonga tapu aki. O mau kore ka te koe tamahe vani ki hanga whalotoa angi. Ai ngahi loto ki nau tolo e kakai, ke nau tui ki ngahi mea koto ape, ngahi whamama koto ape pai tamai o eiko ko eni. Ko koe pe o tua te ke lava ke riliu, ai ngahi loto kotoa, ke mau mui, o mau kou i ngahi mea ke rei palu pua mau konua kotonga. Mai vani o mau hanga te koe, pai tāpui ki nā ki mau tolo he loto ngani whai ati ka una. Kore mo hu mau whai loto mau lalo mo anu whapa alo si sukarai. Kako mau whamu ui. Amen. Amen. Kani, kataki atu e. O whauki kani. Maloni. O whātua koe. Opa, malo. O whātu. O whātu. Okay. Okay. Alama. Fatu. Mama, unmute mai. Fatu dia. Apa dia? Laise.